Ona thengia wa thirikari gukorwo gathikite mitaratara mikinyaniru niguo kunyihia gutherema kwa ugwatania wa murimu wa mukingo guku bururi-ini, murimu uyu uroneka guthie na mbere na gutamba, kuona ihinda-ini ria miaka 12 mihituku andu 83,995 ni magwatitwo ni murimu uyu. Gatagati ka aria mari na maruru ma murimu uyu gicunji kia 8.6% ni ciana nini na inyitagwo niguo riria iraciarwo, na kaingi ucungagiririo ni muciari kwaga kurumirira motaro ma rigitani riria ohete nda. Kaunti iria igumirwo makiria ni ugwatania wa murimu uyu kuma kuri muciari nginyagia kuri mwana ni hamwe na kaunti ya Mandera, kuri ugwatania uyu urugamiire gicunji kia 38.8% WAJIR ikirugamira gicunji kia 29.6%, SAMBURU na gicunji kia 25.7%, nayo kaunti ya NAROK ugwatania uyu ukirugamira gicunji kia 21.1%. No aria angiona mathie kiriniki magakora ria tutari na ithimi cia kumathima nigetha tumenye uria murwaru, nigetha tumuhe dawa, nigetha virus icoke thi ndakae kugwatia mwana. Mwena uguo kaunti iria itongoretie hari ugwatania wa murimu uyu guothe bururi-ini ni hamwe na kaunti ya Turukana, Homa Bay, Kisii, Murang'a, kaunti ya Nairobi, Makueni, Taita Taveta, Mombasa, Kilifi, udumwe na kaunti ya Kwale. Our new infections are coming from key populations, adolescents and young people. A concern has been brought about children, so we are looking at prevention of mother-to-child transmission, GBV and stigma. Kuringana na murugamiriri gikundi-ini gitari gia githirikari kia AIDS Healthcare Samuel Kinyanjui, kuri na atumia mohete nda matakoretwo makimatha motungata ma urigiti thibitari-ini, undu uria ukoretwo ukiiga miturire ya ciana ugwati-ini, kuona ugima wao wa mwiri nduthurimagwo, akigweta gikiari kio gitumi kia iria iracungiriria gutherema kwa murimu wa mukingo. They do have unprotected sexual encounter. That puts them at risk of getting HIV. They get, we have adolescent pregnancies that come in, but then also remember they're at risk of sexual and gender-based violence, which also still puts them at risk to all of this. Hamwe noguo gikundi giki kiugite gutherema kwa murimu uyu no kuracungiririo ni kwambatira kwa magoti maria mararihio hari mibira ya condom, udumwe na indo cia gutabania ithimi cia murimu uyu riria irauma nja wa bururi ihoya rigikio kuri thirikari kumurika magoti maya niguo namba nene ya Akenya mahote kwamukira mibira ino na njira ya raithi. Tondu ni tuwi thirikari irahota kugura only 30% of the need. Test kit onacio ni inyihite tondu aria makorwo matunyitite baru donors ni manyihitie bia muno, makiuga thirikari ya Kenya ino hoti wa gukua muigo uyu. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.